Detik-detik keluar manga yang bernilai 1.500 ringgit. Terusnya Ajis, thank you bola Ajis. 1, 2, 3, 4 dia datang dengan event card Luffy. Masih belum pack yang seterusnya. Abang ORG, thank you punch card bang. Mantap guys. Thank you guys yang mana love orange korang. Terima kasih yang mana love orange. Saya nak sangat korang ramai-ramai love orange guys. Sebab love orange tu penting 1, 2, 3, 4. Walaupun dia 1 coin, love orange tu penting cap.